icyo zoba zimaze gukora mu bitekerezo byawe, ku mubiri wawe, mu rugo rwawe, mu muryango wawe. Hari ibyo umaze kubona uvuga ati ibi bintu by'ukuri hari byinshi bimaze guhinduka. Ninde amaze kugira ikintu abohokako? Ninde muntu amaze kugira ikintu abohokako kuva dutanguye kwiga? Hari umuntu atakintu na kimwe arabohokako? Amaze igihe atonda atana ikintu na kimwe arigera yumva avuga ati jewe iri jambo ryari ritumbereye jewe? Ninde atarabohoka atakintu na kimwe ta jambo riramufasha ivuga ati iri jambo rirambohoye? None ko Satani umwazamu. Ninde mu nyigisho twize iyo bafise ikintu avuga ati iki kintu je sinagitahuye mu byo twize? Avuga ati iki kintu jewe iki kintu sinagitahuye. Avuga ati iki kintu je hano mo hasobanurire neza kuva dutanguye kwiga ibi bintu tugeze ku kiziriko c'icumi. Mu biziriko 9 ikiziriko wumva utatahuye nicaye. Mwese mwaronse jana kwijana. Byose mwarabitahuye. Ajya iyo mwigisha yigishije abanyeshuri yababaza ikibazo ati ninde afise ikintu yatahuye cyangwa atatahuye akabura n'umwe, abari mwe kwishima, bari mu kibazo. Hano bahe ikibazo mu gitora mwese. Byose mwarabyumvise, nta no wari yasibye, mwese mwari mwatonze ibyigwa murabyumva neza. Haleluya. Ya ni ikintu kinangaza, tuba turiko turigiza inyigisho nimunandika uretse hano mama Korize murambona yandika afata amanote. Ninde wundi muntu ahora yandika? Turaba muramwandika mugakubariki. Urumwigisha umunyeshuri mwiza va. Barikiwe sana. Uwundi nzoguhakana turabe na amanote yawe. Gumiza gumaho ntaco nyereka Mungu akubariki na wewe. Uwundi barikiwe sana na wewe. Abandi abana nimwandika, mutandika mufise amakaramu. Iyo karamu ni yiki papa? Wandika ku gapapuro. Ufata amanote y'umumaro y'agaciro kuyandika ku gapapuro nkako gashobora gutaka. Nimwandika kandi mafise amagenda. Utegerezwa iyo turiko turiga inyigisho utegerezwa kwandika. Nindazi kwandika mura Christophe ko mutandika kandi umuntu abakurikiranye gaca asanga murafise imihamagaro yo gukorera Imana ko ntubafise umwami. None wowe umwigisha warize utigeze ufata amanote nishoboka? Hari ibi utegerezwa ko ufise amanote. Wowe kumva inyigisho, nimba wumvise inyigisho ibice 80% biraguruka ukabyibagira, ariko ico wanditse usubiyemo. Ikindi murabona muri iki kinjana ni kinjana abantu usanga bakoresha telefone, amatableti
kwandika mu tablet n'amatelefone byaranyigishije ikintu kikomeye cyane sanga sibyo. Naho dufata amanote mu matelefone mu tablet yari nariko negura igitabo ndiko ndandika igitabo ndakijanye neza kigeze kure cyari muri ya mashini twahora dukoresha ngaha ikigira ikibazo ndayiha umuntu nibagira ko nacanitse mu mashini acara yiforomata nta yindi note nimwe mfise ahandi kiba kiragiye byaciye binshi intege agenda asubiramo kweri bishaje ngo binshi intege. Rero muze mwandika tugeze ku gitsibo ca 40 canke kigizirwa ca 40 ca 10 dusigaje ibitsibo 40 kuhera kuwa mbere mwese muze muzana amakaye. Imana ishimwe cyane. Indoto, inzozi, ubuzima bwacu bugizwe n'inzozi. Bibiliya iravuga ngo uw'Imana ikunda imuhera hehe? Mu nzozi. Nabisomye hehe? Handitse uko nyine ngo uw'Imana ikunda imuhera mu nzozi. Abazi ko handitse mu nzozi ninde? Uw'Imana ikunda imuhera mu nzozi. Uw'Imana ikunda imuhera mu itiro. Usinziriye. Iyo usinziriye ni Imana ikugendera. Imana ubundi Imana ikuvugishije cyangwa ikakwiyere kudasinziriye uwo wagize amahirwe akomeye cyane. Imana kenshi ivugana n'abantu iyo basinziriye kuko iyo basinziriye amanyama bayaheze. Iyo usinziriye akanyarigabo kaba kaheze igukoresha uko ishaka. Haleluya. Imana yabwiye Mose bari kumwe na Miriyamu na Aroni ngo mwebwe ibwira Aroni na Miriyamu ngo mwebwe mvugana namwe mu nzozi ngo ariko umusabye wanje Mose we ngo tuvugane imbona nkubone. Bobo bavugana mu nzozi ntibashobora kuvugana n'Imana live, bavugana bapfuye. Haleluya. Indoto rero nizo Imana icamo mu kutugirira neza. Nagoma nababwire Satani ikintu cyose akora arapirata, arigana kubiri mu ijuru kuko niyo yahoze. Arazi ingene ubuyobozi bw'ijuru butondetse, arazi ingene gahunda yo mu ijuru itondetse kugira ngo tugirire nabi, kugira ngo twicire gahunda y'ubuzima. Agerageza kwigana kuko aje mu ishusho yiwe, aje mu ishusho ya Satani twomumenya, ariko agerageza kwihindura kugira ngo bitugore kumutahura. Imana tugirire neza. Kukazi kw'Imana igendera abantu bayo mu nzozi, nawe araza akiyambika isura y'inzozi, akaza mu bintu mu bimenyetso bimwe bimwe aciye mu buryo bw'inzozi kugira ngo yice ubuzima bwacu. Amen. Abakobwa babiri ngo bari bazi yuko ngo Imana ngiye kukugendera wikwiyereka mu nzozi, ngo barasenga, ngo bari abakobwa baba mu rushengero cyane, ngo basenga Imana barayibwira ngo Mana uzutugendere mu nzozi utwereka abagabo bazodutwara. Baba mu rushengero bakubura mu rushengero bakora isuku mu rushengero. Satani kumbe ariko arabumva. Mwari muzi ko Satani adashobora gupfa kugutera ngo akugirire nabi ku bintu utavuze. Kenshi Satani afatira ku bintu wewe wavuze kuko Satani ntabwo ashobora kumenya ibiri mu mutima wawe ko si Imana. Ibyo mwari mubizi. Haleluya. Satani ntazi gahunda y'umuntu ataravuka, ariko Imana irazi gahunda y'umuntu ataravuka. Irazi gahunda y'umuntu. None reka tuvuge gute?
ubundi umuntu ntavuka ujya munsi akwije amezi 9 ugiye mu nda umaze kuja mu nda buryo wamaze kuvuka kuko ninda inda ivuye yimaze indwi imwe yitwa umuntu siko bimeze abari umuntu ariko satani yo indigiye mu nda arashobora kubona tuyu mwana azomera gutya akagereranya ravye inyenyeri yiyo ndigiye mu nda niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo umudamu yibungenze agira amatake menshi cyane agira ibitero byinshi cyane kubera iki si baba bariko baragwanya abadayimoni baba bariko baragwanya iriya nda bariko baragwanya inyenyeri yuriya mwana ari ndani ariko Imana irazi gahunda yindi tarajayo vuga iki Imana murabona uyu mwana ngana gutya Imana muri yo irabona imvyaro ziri muri we sinzi bikintu mucumva uyu Imana irabona imvyaro ziri muri we iraza buzukuru n'abuzukuruza biwe iyo ni gahunda y'Imana gusa abadayimoni badashobora kumenya na Satani iraza buzukuru n'abuzukuruza biwe urabona sogokuru wanje akibaho Imana yarizi ko azovyara sokuru ikamenya ko azovyara data yari muzi izina hazovukiriza ariko twozamura Imana icubahiro data twese iyo ni Imana yonyene ni ishobora kumenya ivyo abadayimoni nabo naye mbungeze kuri sokuru na data kandi iyo Mana yarizi ko data azomvyara Imana ariko mwebwe mubaza ko gahunda y'Imana itoretse gute Imana ni gitangaza yarizi neza muri ivyo binjana ko jewe nzobamagaza hano ku Musaga iki gitondo nzoba ni mpagaza nzoba ndiko nababwira amajambo byose bitoretse ariko iyo mpamvu ubumana bugoye gutahura nigira itarike y'amavuka nigira n'itarike yo gupfa haleluya nigira inkomoko Imana nigira se nigira nyina amen nigira ubwoko sumuzungu sumwirabure isa n'umuntu isa niki n'umuntu umuntu n'umuzungu umuntu n'umwirabure isa nawe isa nanje oya shira muri logique ushire mu bwenge bwawe cyo mu vyumviro vyawe wiyumvire ku Mana angiye muri vyinshi kandi umwanya ucanye haleluya tekereza Imana mufate twebwe uko turi ngaha twenyene ivyumviro byacu nibihuye umuntu wese afite ivyumviro vyiwe hari uwo kariyumvira mu Ngozi kandi yicaya hari uko ariyumvira mu Cibitoke kandi yicaya hari uko ariyumvira ivyo kujya yaraje ukunaza kubiga ageze muhira ubwo bwonko bwose Imana irabukomanda irikabupanga umuntu wese muha gahunda yiwe ubwonko bwacu twese iyo wibungenze ikontrola umwana ari mu nda igakontrola na wewe wiga gukontrola kwawe n'umwana ikamukontrola kwiwe haleluya rero abadayimoni ukuntu bameze kenshi bafatira ku byo babona Imana tugire neza bafatira ku byo babona Farao ngo amenya ko havutse umwana azoba umwami mu gihugu naho nyene yabimenye abimenyeshejwe n'abanyabwenge b'inyenyeri bari abanyabwenge b'inyenyeri nimuze mwibaze ngo bari abakozi b'Imana bari abanyabwenge b'ikirere bazi kugenzura ibirere abastronaute bari bazi kugenzura ibirere bari bazi kugenzura inyenyeri bakamenya ati inyenyeri
ishuri iki yerekana ibi murabona ubu barateye imbere, ubu bakoresha ubuhanga buhambaye, bakoresha ibyuma bihambaye. Mwarumvise ubushize abakurikirana amakuru, hari abastronaute bagiye mu kirere barazimira, bamarayo ibyuma byabo bigira ikibazo, bazi ko bagiye kumara yiyinga imwe, bamara amezi 9. Haleluya. Nabo nyene baribesha, ibyuma byabo birabahenda. Abo nibo nkomoko y'abari abanyabwenge b'inyenyeri, bari abanyabwenge bo muri Egypt. Imana tugirire neza. Kanigire kwa Farao mutwe twasomye asiga iminota 20 turayisenga mwibikunda. Bibiliya iravuga ngo Farao arota inzozi, arose inzozi, Imana iramwereka ibintu ariko ntiyabitahura. Muzi benshi ko Imana ibagendera mu nzozi ariko ntibasobanukirwe ibyo Imana yababwiye. Imana ikazi kakubwira amabanga ahambaye y'ubuzima bwawe, bikakugora kuyatahura. Ikakubwira ibyiza, ikakwereka ibintu byiza, ikakwereka ibintu by'umumaro ariko ntubitahure. Niko n'abantu benshi ubuzima bwabo bwapfuye biciye mu nzozi bagiye barota. Ukibaza ngo narose gusa, inzozi zose urose ntuzifate minenegwe. Haleluya. Zirafise icyo zikora, zafise icyo zivuga. Sinumva ko ndibwinjire mu nzozi ngo nimvuge ubwoko bw'iyi nzozi, ubwoko bw'iyi nzozi, ubwoko bw'iyi nzozi, twoca tuyirirwa tukaharara. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge ku ndoto imwe cyangwa nka zibiri abantu benshi bakunze kubamo, bakunze kugira. Indoto y'ishure yo kwiga. Abantu benshi bakunze kuba muri ico kintu, muri ico kiziriko c'inzozi z'ishure. Ugasanga n'umuntu atigeze ajya kwiga, ataza amateka y'iby'ishure, atigeze aho nyura mu ishure, arota yambaye uniforme. Bigenda gute? Wewe ni wagiye no kwishura uvuge ngo ni vyakera bukumbure bigarutse bingarutsemwo, ushobora kurota wagiye kwiga. Haleluya. Igihe cyose urota izo nzozi, igihe cyose urota izo ndoto, ubuzima bwawe. Kandi benshi barota basuye muri primaire, benshi barota basuye muri primaire, nunarota basuye muri secondaire. Mu ishuri ukaba wasubiye mu ishuri rya rindi. Wiyumvire, utekereze ingene Satani yafashe ubuzima bwawe akabukwega, akabusubiza muri ka kintu tw'Imana. Uri mu kazi urakora, nurote wambaye umwambaro w'akazi ariko ukarota wambaye umwambaro w'ishuri. Ubuzima bwawe bwose buguma busubira inyuma, bugenda bwikwega. Aho gutera uje imbere, utera usubira inyuma. Ubayeho mu buzima bw'ishure nyine, uri kuriga, wamuri kuriga. Iyo umuntu ari ku ishure hari ibimenyetso bimuranga. Burya umuntu ari ku ishure aba ameze nk'umuntu ari muri prison. Iyo ndoto ibaveko. Ni bande bamaze kuyirota? Nanjye ndimo. Biya ndababesha. Ndamaze kuyirota nanje. Twayikuye ko mwizina. Ndoto yo kwiga. Yindi ndoto ikaze. Imana yambwiye ikaze yononeye abantu kandi basenga. Ni indoto yo kurota wasubiye iwanyu. Indoto yo kurota wasubiye iwanyu, wasubiye aho wakuriye, aho wavukiye, ukabona uri gutekereza frère. Iyo ndoto kurota wasubiye muri bwa buzima bwa kera, muri ko murasenya, muri ko muravoma,
uciye ubona ka gasoko hamwe iwanyu, hamwe mwaja gusoroma imyumbati, ukabona Satani abadayimoni neza bagusubijeyo uri muri bwa buzima. Igihe cyose urota izo nzozi, ibyo uri kurakora birasubira hasi bigasubira inyuma. Indoto zo ku gasozi kiwacu. Amen. Umuntu ari muri Amerika, yari abantu nkunda kwakira, akambwira ati jewe ndi muri Amerika, mugaye iminsi yose ndota ndi mu buzima bwa kera bwabundi nkigwaye amavunja. Tekereza kurota wasubiye kugwara amavunja. Umuntu akibaza ngo narose gusa, ukarota uri kumwe n'abandi mwakuranye. Benshi muri bo ntibaranakizwa, benshi muri bo baricaja mu bapfumu, benshi muri bo baricaja kuraguza, ukongera kurota mwasuye kuganira ubusabane, mwasuye kuganira imigenderanire. Ukarota uri kurastragolinga muri bwa buzima, urota uri kuragira, urota uri gusenya, urota uri kurima. Nubu wo kubwira ngo ufate isuka wo kwiruka, mugabo mu ijoro Satani aragenda akakurimisha. Inzozi iki kintu sinumva nka turi bukigenze. Haleluya. Kama nsubire gatonya kuri ico kucishure gato. Abandi bakarota yageze mu ishure bakamuzanira ikibazo agakora, hageze kuri point final inyishu ya nyuma akayibu. Ni gukora ama projet, urayakora projet ageze ku kanyuma shakisha inyishu ukayibura. Ugakora ukabona neza wabitoye wanditse, hagera ko bazana amanota mwijaza n'amanota, urupapuro rwa rukabura. Si kubera kudakora, si kubera kutirukana ubuzima, urirukana imibereho, ariko harageraho kwakira igisubizo. Igisubizo cyawe Satani akagifatira mu nzira, inyishu yawe kandi hari. Haleluya. Indoto ukarota ubona uri kurako ikibazo bakibazaniye, bazana urupapuro ugaca wumva mu mutwe ibyo wize byose nta kintu kimwe ubona. Niko ama projet yawe agenda arayonga, niko imigambi yawe igenda irayonga, niko gahunda nziza Imana yaguteguriye zigenda zirayonga. Ariko uyu munsi turikura kico kiziriko mu izina rya Yesu. Nko mvuga iki ko indoto ari nyinshi, ndahera kumwanya ugiye. Indoto Satani atwicisha ni nyinshi. Akarota abona bariko baramwiruka, ukabona bakwiruka kwiruka, ukaza kwikangura ugiye guturika. Abandi bakarota baguruka, abandi bakarota baribwa n'ibikoko, abandi bakarota baribwa n'inzoka, abandi indoto ni ibintu byinshi ntodondagura muri aka kanya. Ariko indoto yose warose gusubiza hasi, uyu munsi turayisenyura ikuveko, n'ibyo bakoze muri izo nzozi birakuvako mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo birakuvako mu izina rya Yesu. Satani araza kigana, akaza akaduterera mu nzozi. Kuko Imana idutera iciye mu nzozi, itugendera iciye mu nzozi, niko n'abadayimoni nabo, niko n'abarozi nabo iyo baza. Haleluya. Umuntu yabaryamye
ndabizi ko icyo kintu ngira mvuge ngaha harimo abantu bamaze kukibona. Uryamye uri mu nzozi ukumva umenga ari ikintu nk'ibiro nk'amajana 8 bikuryamyeko, ukumva umenga ni nk'ibiro nk'igihumbi byakubarayeko, kagerageza kwiduza ukumva umenga ubarawe ko n'ibiro amajana. Igihe cyose uzorota izo nzozi uzomenye ko inyuma yawe, inyuma y'igihome hari umurozi. Inyuma y'igihome cyawe haba hari umurozi. Baraza kubera ko abarozi bakoresha ibintu babuye bajanye. Araza agatwara nk'impuzu yawe, cyangwa agatwara nk'ifoto yawe, cyangwa agatwara nk'ikindi kintu cyawe kimwe mu bintu byawe ukoresha, cyangwa gutwara nk'ishuka, cyangwa afata nk'impuzu akayikata akayijana, ugasanga nk'igipande kimwe imbeba yaje isobanura mu mpuzu zawe irakata, wowe ukibaza ngo imbeba, kumbe n'umurozi yarungitswe. Bagenda bagafata cya gipande cy'iyo mpuzu, cyangwa bagafata impuzu yawe batwe cyangwa ifoto yawe, akaza ku mutwe waho uryama, inyuma y'inzu yaho uryama, agafata ya foto ya cyangwa ya mpuzu akayigereka ko nk'ibuye ry'ibiro 200 cyangwa 100 ngahe. Life hajyanye ukirota zijya nzozi, uzomenye ko inyuma yawe hari umuntu aho hanze, hari umuntu. Imana igukinguye amaso y'imwemo wocu umubona, abari ngaho cyangwa ari hejuru ku mabati, akakugereka ko nk'ibafre ingana nk'iyi. Haleluya. Kandi urashaka kwibaza none ibi kintu nk'icyo umurozi yo kizana gute? Bafise imbaraga. Urazi ko umurozi ashobora gufata inkomezi z'abantu muri quartier zose akazihereza akazitiza imbaraga. Urano ko turi ngaha tutuzuye imbaraga z'Imana, umurozi yo twitiza. Ukabona nk'umuntu hariya muri ville yikorera ibiro 200. Gute umuntu ashobora kwikorera ibiro 200 ari umwe? Kumba afise izindi power, afise izindi imbaraga, afata imbaraga z'abantu bari ngaho akaba ariza akoresha. Sinzi ko mwahora mubona ibyo bintu byahora biba mu myaka iheze, no akonaza ko kibaho. Ukabona nk'umuntu ngo afise magi zo guterura moteri n'amenyo, cyangwa agaterura imeza, cyangwa kibafure agashira kamenyo agashagiterura gutya. Si wabagiteruye, afata imbaraga z'abantu bari aho akazitiza, z'abantu bari mu isoko zose akazitiza zikaba muri we. Rero ugasanga Satani abarozi arukuna aba imbaraga z'abandi bantu. Haleluya. Akakugereka kamabuye, uyu munsi ayo mabuye bakugeretseko arakuva ko mu izina rya Yesu. Nihuse vuba na vuba kubera umwanya uragiye. Umuntu wese yarose yumva umenga yikoreye ibintu aryamye, kumva umenga bamugeretseko ibintu, nahagarare n'ingoga muze hano. Ni mwese kumbe baratumaze. Narinzi ni nka babiri hanyuma tuje ku kindi. Ndabasengera gute kweri mwese. Ariko Satani uri njyajya, uri umuntu mubi cyane. Mwese byarabashikiye. Barabakontoreye kweri. Babara ariko abarozi kwe. Ibi byose biguma bigaruka muri ryabohero ry'iki ry'abarozi, birakwegana, arakwegana. Ntawe bikunda ko ndabarambika kibiganza ngo bishoboke mungana uko. Umwanya dusigaje iminota 7. Yo Satani abarekure mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo abarozi babarekure mu izina rya Yesu. Urafata shira ikiganza hano, shira ibiganza byawe muri poitrine. Mana mu izina rya Yesu, mu bushobozi wampaye
mutwaro bamushizeko, iyi konteneri bamushizeko iramuvako, 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 ndavuze ngo iramuvako. Topo shekete toka kwa jina la Yesu. Niko ndasenga nawe senga, nta mwanya mfise wo guteba. Toka, toka katika jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za kuzimu, ninaamuru nguvu za kuzimu, iyo myuka y'abarozi, izo nzozi z'abapfumu n'abarozi nizikuveko. Letele bosheketele baya riteketele boshai imbaragazimana, 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 imbaragazimana. Topa shakatakaya, topa sheketeketeketekete. Uyo mutwaro, uyo muzigo, vamo, vamo. Mubandanye gusenga ndabinginze, umuntu wese asenga ari Imana ikirakora. Vamo. Tok, tok. Le 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 le. Tok. Le 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 le. Senga, senga hamagara Yesu ariko toka, toka. Cyo kibuye baguteretseko, cyo kibuye baguteretseko, cyo kibuye bakwicaritseko, cyo la 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 la. Le 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 le. Toka 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 toka. Baraga za Yesu, baraga z'Imana, baraga za Kristo. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Umuriro, 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 umuriro. Senga, 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 senga. Hamagara, hamagara ubushobozi, hamagara imbaraga. Hari Imana kirakora. Icyo kibuye baguteretseko kirakuvamo, 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 kirakuvamo. Toka 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 toka. Yeah 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 yeah. Senga, 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 senga. Ay, 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 ay. Katika jina la Yesu. Fayo, 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 fayo ningoga, fayo ningoga, fayo ningoga. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninabomoa, ninabomoa. Rekura, rekura. Toka, toka, toka. Gaho, 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 gaho. Lele 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 lele. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana, mbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Achia, rekura, 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 rekura. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rekura, 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 rekura. Katika jina la Yesu Kristo.
toka 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 mwizina rya Yesu 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 shindwa shindwa na uregee shindwa katika jina la Yesu 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 pomora 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 sambura 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 menagura 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 pomagura 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 katika jina la Yesu Kristo 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 izina rya Yesu 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus toc 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 ubushobozi bw'Imana imbaraga z'Imana muzamura amaboko zamura amaboko tugiye gusambura iki kintu cinzozi z'abantu barose bajya bagaburirwa ibintu warose ari ikintu ngiye kuvuga uwo muntu sinigwa namubwira ngo aze ariko n'umuntu yarose abona ari karajya amazirano uwo sinigwa namubwira ngo yirirwa azahana imbere ariko wariyizi yibaze abadayimoni bakaza bakakugaburira ikintu nk'ico hari abantu barose bajya inyama barose bagaburirwa ibintu bitandukanye umva ibyo bintu nibikuvemo mu izina rya Yesu shira ibiganza mu nda byo wariye birapfayo byo wariye birapfayo byo wariye birapfayo senga 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 ndategeka kuri iyo estoma yawe ndategeka kuri iyo nda yawe ndategeka ubunyene fayo 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 I command you ndagutegeka mu izina rya Yesu toka ibyo baguhaye iyo micafu baguhaye abandi barose bajya inyama abandi barose bajya ibintu bitandukanye bagaburirwa imbaraga imbaraga ndabisebya 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 ibiri mu nda ndabisebya ibiri mu nda ndabisebya uhereye uyu munsi uhereye isaha uraza kugira iseseme ndabirutsa uze kubitaho ugere muhira ubitawe uri mu rugo ubitawe uri mu nzu yawe ubitawe katika jina la Yesu toka 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 shindwa rekura ningoga vuze ngo rekura vuze ngo rekura vuze ngo rekura vuze ngo rekura 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 wa mupfumu we waje umugaburira ibitarika waje umugaburira yel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 e toka toka lelelelelele senga senga toka 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 le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 l
rimwe kabiri
batatu toka vayo mu nda yiwe izo nzozi yarose bariko barakugaburira bariko baraguha amasumu bariko baraguhishano wagiye hirya no hino bakubwira ngo ufise amasumu ufise amashano ariko ataho wabiriye wabigaburiwe n'abapfumu wabigaburiwe n'abazonozi rekura Jesus moto hari ibintu wariye heza imyaka 10 heza imyaka 5 urabidahwa urabidahwa reka dusenge uza kumva umwanya wamujanye aza kuja comoka ariko dufate nk'indi minota 5 la senga biriko biravayo ndabyumva biriko biravayo ngakajya kadobo hajya dawa biriko biravayo byo baguhaye byo bakugaburiye biriko biraturumbuka la fire moto fire ubunyene sokayo la hey biriko biravayo so ni imbaraga z'Imana iyo seseme yari kirakora kubita shwanyagura pomagura biriko biramenagurika hari ibintu biriko biraturika mu nda hari ibibyimba biri mu nda biriko biramenagurika hari ibintu biri mu nda biriko biraturika there is power in the name of Jesus hari imbaraga ivyo biyoka bitembera mu nda yawe ivyo bikere bitembera mu nda yawe niyuba wafunguye wumva ibintu biguma bigenda bivuga mu nda kandi atanza rufise ukibaza ngo ini estoma oya si estoma ni mikorere y'abarozi hari ivyo barungitse vayo bunyene ndabisebya biravayo hey turumbuka rekura katika jina la Yesu la Ugango mwami Yesu cyane mwami Yesu mbohora mu nda yanje mbohora muri estoma mbohora mu mara ibyo bangaburiye ndabitawa ndabitawa komera Yesu amashimeshi reka turekera aha ibindi tuzobandanya tuzobandaniza kuri iki kintu hanyuma tuje ku kindi kiziriko ca 11 ariko Imana irahari ibyikoze bikomeye mu izina rya Yesu ndavuze ngo hari ivyo Imana ikoze mu izina rya Yesu ndavuze ngo hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu ozamula haleluya umukobwa nagaruke ubutware bw'Imana yamamagaye
ndamuzituye icyo cyose bamushizeko, ndamuzituye ikiziriko icyo cyose bamushizeko, ndamuzituye ikiziriko icyo cyose bamushizeko, ndamuzituye uyo mugozi wari wose bamushizeko, ndamuzituye taka 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 izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Mana mubohore umugirire neza izina rya Yesu. Mana ndasengeye amashikanwa, ndasengeye ibigira 10 uhezagira umuntu wese agiye kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Tera intambuko, tera intambwe ukorera Imana, ukorera Imana. Umuntu wese yumva ko hari icyo Imana imukoreye atera intambuko nawe agira icyo akoze ku Mana. Nyikimazi nyicuhaye Imana ubwe ngo Mana kucukoze muri aka kanya, bohora kandi ubuzima bwanje, kora kandi ku buzima bwanje.